over there. If it's u Hrvatskoj organiziram certificiranja, odnosno edukacije za instruktore kettlebella. Unući kukove različite, pokušat ću završiti pražnicu u neutralnoj poziciji. Ista stvar, prioritet broj 1, neutralna kralježnica. Je swing sa kettlebellom, nama je cilj ispaliti kettlebell. Znači ja ne idem na 9 sati, okay? Ne idem niti na 7 sati, nego idem s kukovima prema 8 sati. Ne znam, 200 swingova danas ti reći, swing je odlična vježba za donji dio leđa. Je, ali nije samo za to. Down and they go here. Yeah. So it looks like you just put a lot of air in your stomach, but actually you didn't. Idem sad u novu ponavljam. Dotaknem pod, gore. Ok? Idem u treći. Dotaknem pod, glava prati tijelo i onda idem tek polako. Jedna ruka na kettlebell, druga ruka na kettlebell. Sve dolje do lumbalnog dijela. Pet ponavljanja. Ostatak kretanja je samo rezultat tog vašeg napora. To je balistika. Probajte napraviti isto stvar. Tu sam. Sadiš. Stisni stražnicu, zato moraš stisnuti stražnicu, zato moraš izdahnuti, zato moraš gurat petama pod i glavu slijediti. Čekam zadnju milisekundu. Okay. I osjetit ćete puno više ritma. Probajte sad to napraviti. 10 ponavljanja. Da izduži kralježnicu, gura ovu točku prema stropu. Da pete gura u pod. Stisne samim tim kvadriceps se malo patelu povuče prema gore. Iz ove pozicije krećem. Znači idem, 1, ovako na lakat, 2, na dlan, 3, half kneeling position, 2, put my palm on the floor, 3, extend my leg, sit down on the floor, 4, I go on my elbow, and 5, go all the way back. Vi sad imate taj luksuz jer nemate uteg u ruci, da malo pogledate svoje tijelo, kako ste poziciji. Prvo se uspravim gore i onda zarotiram nogu. Okay. You have good balance, yeah? Because that's a good. So this should be it. You see? Not trying to do this. Because then you do the hip hinge. And now you can choose where you want to put your hand. Okay. I extend my leg. And now I can still ruin everything I did good if I sit too close to the hand. You see? Can you just imagine what would happen if I had 24 kg in my hand? It would not be possible to do it this way. Pazim šta čovjek radi. Znam šta će se... Ali zapis će mora biti kao da sa šakom udarate. Okay? Diši. 9, još jednom, 10, bravo. Skužila da je lakše. Zmaknem kukove, uhvatim kettlebell i uspravim se gore. Šta je tu sad bitno? Toga dva swinga, dva power swinga. No? Jedan, dva, 3, 4. Ako ne možete dotaknuti, znači da ste zarotirani sad. Ok, tu sam, krenem. 1, 2, 3, 4, 5. Spustim dolje. Sve to ne možeš raditi ako nemaš dobar klin. Da bi mogao dobar klin napraviti, moraš imati dobar swing, jednoručni. To je malo ekstremnija pozicija. Šta je u čemu je stvar? Znači stisnem ga s jednom rukom, dodajem drugu ruku, ok, stisnem stražnicu, si osjetio, trbuh, ok, kužiš razliku, svaki put malo jače, malo jače. Now, in addition to all of this, you also add the breathing part, okay, so you have to power breathe, okay.
Yes, yes, squeeze, 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 yeah! To. Kužiš?